Mwireyo ntomurumo wa miaka 28 yo watikanite chulito mutine kibarine kya gyancha ndare cha kimancha wandini ankomobone nyuma ya mwireyo mwekro kya kinyayo bidara ndio kyotekana utuko bwerware Antonio ntomurumo na ritwa Kenneth Kimathi na mwekro kye bakwerekana kwira baino chore bomaitia na menama indi mbere ya baili babe dira bakyura medone ya mwingi antuntuko yanjuma ndirunende ibonekete bayuri negekeno ntubrane ndebo batai tigirigirete ntubuno bodere bukyuma ntomurume onatigite mandiko atiatikwe akwena mwekro kye mukiro medeka nandatwe akariba mwari Kimathi wondine nkomoti ya West Baoyori Kimako na Kithikiro nyume mwiri yo Kenneth Kimathi na mwekro welo na kinya kuoneka kathumbili ka kirima kya gyanchia itukuithikira ntura yetu nonto itenduri kibithikite gitendwe kithuku kabisa na kiri antu bonthe bantu kichonde na antu bonthe bamiria yonde batikuwirwa ntu bithikite na itukoroma murungu ntu bukoroneka ntura yetu ringi tutamenyethira na arari amantu yau nontu ntuku na arari na wiru muno katwe tukumenya inya twe na mantu yau mete kiriwe antu bo baile kwigita baurene na bachoka bathukana na benenya kana kamwe na mwareta ba eta kibarwana na wetire yakweya na yakweya ntuko yu bararigite na muthaka ba sasawa lakini ndagena cia muthia bachoka baura bonthe ni asarene na inya sana nonto anto barare antwara wanake antwara tukwirigira ndene entura yetu na kinya mugongo yuonde kwetha tutete antu baile orimwe banture emwe kimako kinene sana na gwithikira kunene indi kankwa pole sana ki family ira cionthe ciusikite nonto family cionthe ciile ni anturi bakwa ankwera pole sana nonto amantu akarikite ikarikarire ko yeri munini osibo Josephat Kabwe ibethire tobena furugu to family tuthina twapa na pale umwake ana na achoka bathukana bachoka finally on December bethero vario separate for a while na mwari ata ngugine mwari ajire last week this month na yako ya baronana na Kenneth Kimathi yao mwene kuma Friday rukiri bethro bakiaria na bakiono njirene na achiari na atori na kulukinjira na mwari arananja after kuonana na mwene finally ugoro igintu ringi ya thainya thaithatu areta kugira kinyanja kwao baretania nwe na kuma ukinya ataonekana ringi igoro rukiri community yaungana yeto bachwa muithune na batafanikiro kubona bati ugoro gintu themwe na nusu thaile ciitite bethro bena rumors that kwi mwiri yonekana yo mwekuru kirimene ogaturi maundu unit na itrombere witiogo na tweta twethira mwiri jura jurare yolo na kinya na torikia ushughulika toringira OCS na askari para post be yabajukia mwiri gintu thainya na nusu finally gotuika tukaroka community karoka rukiri kumebelaiza antu kenda tumenya kuria mwiri uyu ngi yoken no go mwari arari ikurari na stakabadhi cia keni ira tumire kurari na gichu kurari na nguo ciawe na masilipa yawe bandu ikurari na yogau rukiri antu be kuroka bamona ba ombio muchwa na ire bamonere isolate mutine ogara riwa kariba rombete antu muno metie methe kwiritanĩria kuthirakia mathina yao na njira ciokiri na thiri ibakara bakiwatana na baikanagua na inyare thina cia ya baso bare amwe nonto tiro antu abaichumakia na bakaraniria bagathira thina kurana ti thina nonto ni asara nonto ndi ni asara ke mware nonto mware ateo na ni asara nyake muthaka nonto muthaka ateo na nyaka na gakati kana gatina nya aciari na aciari barareo baikara nthi bakaria na bakawatanira antu babithia mantu yo nthe babithitie antu ibagerio tulicha thina cio bobongwa na thina ina cio tia kwiro ikathira wora tukwiro tia kwiro thina ikathira family ni chimenya atire antu bora nde thina itethira kwanza ciongeleka lakini bila bia thabie netomi ni familia thina cio nthe mwanka bantu bacitatua bakarera na bao bakabathomethia babakinyithia kuraya tendo cia now and then untu baya ile especially ke antu bana ke sana ibamenyera antu arabo tuma bochore na muntu akaile muntu type ikari ate akauri nyare kondie muntu kana history ya muntu kari to bo tuma no chore no nture utemana antu bauraga na ruare rojo na uke na muntu bakurana na antu bana ke sana it is very painful gutantu baile nturene antu bonde babana kana ntunya muthakateka kwende akuri na kinya mwaro no ateka akuri amwe na boba wete kwene tumia kwarairia ntukembethe kaito kaita kenda kurieria makarika ya no ntiba kuboithia mantu maingi muno bakunywa bangi na nchobi bachiarivu no gwithire muntu kinya kithithia kitendo kiu
ti mathoganio yao no the ninto vira kuria yatuma akabwithia gitendo kiu gitendo kiki bwithikite kya Kenneth na kinya ki bakwithirwa ke kosi manto ya moya yau ko nkuromba ana baba ithi na youth babuthairwe a lot of seminars kenda tumenya gwitethia na pastors na bokanise ne benda baomba tutethia na kibara kiaremania buru ibathukane boega buru monete atenjire onge nete njire onge ari baro baba inge muntu atirimana mwari onge thakairo thakaini inge muntu atirimana muthako onge utemana borana muntu na lo muntu ketha bukosana muntu na bukoremano athukane ni ankoro njaga na muntu nete bokyo onge nete bokyo atirimana muntu onge antu baba na kebe na antu inge muno botirimana bobo bakinthio kurubura bobati mathina ya nthi utire okarathira na kinya baba na bayoyo bonthe batwire mathina nentu nthi turi no mathina kathira kuke akuthe na thina na muntu rongi anto umuchuna moyo yawe athukana ni mpala omuntu atashugurinde chawe no tunende kinyeke thaka mwari ara muthuriti atia amuraga agotiga family yewe ina kwithikira family ire ithe mwari nyawe na kwithikira family ithe muthaka nyawe ina kwithikira kou ndikumenya imuthuri ukarakariyo ate yu yutuma ana bakabwithia ntabu urabuturingithite twinthe ndene turarire tu kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.